Kihane kigiriko ni kigomere ikaria gicagi Gichugu mwena wa Runyenjes thutha wa James Mang'ina kumomokerwo ni ruthingo rwa kioro kiria marenjaga na murwa nyina thukuru-ini wa muthingi wa Gichugu. Kuringana na njeru uria ni murwa nyina na kinyua, augite uyu niguo wira uria makoretwo makiruta na murwa nyina na marenjete biti 34 kuria aracendukire na thutha-ini gukora kinyua momokerwo ni ruthingo rwa kioro. Nikwambia kufanya kazi, alafu tukachimba, tukasoa mtwanga, alafu trakta ikapunja, alafu ikaambia kufanya kazi na watu manakuwa wanafanya kazi. Ikaanza kushimba, ikashimba, lakini saa 2 hivi, saa 3 ikienda, ile mchanga ilikuwa imetolewa na trakta ikarudi kwa shimo. Ndipo watu walikubaliana wasiendelee juu, tunaweza pata mwadhara mwingine. Mubuge wa gicigo kiu Eric Mushagi ni ikitie ritana kuri thirikari ya kaunti ya Embu makorwo makiruguria gikundi gia kuhonokagia ndurire mitino ta ino yaumira, na oho akoria ikari guteithiriria family no guthika kinyua. Kama atungekuwa na SSMeta karibu, serikali hasa ya kaunti inafaa iweke mikakati ya kununua vifaa za kuzuia haya maneno. Ndeto ino ni ikiritwo mukode ni OCPD wa Manyata kuria ikitie ritana kuria marenjaga marima kwimenyerera makiria hindi ino ya mbura. Mwenzetu ambaye ni James iliendelea. Jana tulikuwa na excavator ambayo ilitoka kule kwa kampani ya ujenzi Sameta kuweza kusaidia ili tuweze kujua namna tutaweza kuokoa hiyo mwenzetu. Mwiri wa mutigaire ni uratwarirwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Gakwegori. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Wanjiru wa Boro.